name is Woon Yi. I'm the owner of Superhero Safe House. During the year 2014, I went to a country, Brazil, to watch the World Cup. And during that time, for me, the hostel accommodation is quite expensive. I tried it there, and I had a fantastic experience. During that, the host very friendly to me. They cook me meal. They give a lot of local tips to me. I think that's what I have an idea when I'm back to Malaysia. So that time I had a property that I'm not sure what to do with it. That's how it started. This has been operated for 2 years. So far, I think all the customers enjoy it. I think they feel very comfortable. They like my team. And this is not very in the KL city center, but if you want to go to explore city center, it's quite near. I like the superhero, I like the character, I like the movie. And recently, the past maybe 10 years, this has been quite a hit. So I choose something which I like also. So that's how I choose it. There's a friend of mine, she suggested that, she say it's good to have a team. So what I did is I follow her suggestion. So actually it's really listening to a friend's advice and just do it. My favorite part of the house is the wall on my left, and also some mini toys on my right, which is behind. And how long did the renovation and to purchase the item, renovation about 1.5 months to 2. Same goes to purchasing the toy online, finding some local shops. So overall it's around 1.5 months to 2. The size of this is a studio apartment with one living room, one bedroom and one bathroom. It's less than 600 square feet. So I think for solo traveler and also couple or 2 person, it's very comfortable. It can fit up to 4 person, but the third and the fourth person will need to stay in the living room. So the most comfortable I would suggest is the 2 person. I think this place is comfortable, and if you are superhero fans, you can drop by to have some superhero theme feel. Hai semua, hari ini Sheila akan buat satu projek yang akan tukar kita punya mood dekat dalam satu bilik tu. Jadi yang specifically untuk kali ni Sheila buat untuk bedroom ataupun bilik tidur, sebab warna-warna cool buat mood tu lebih relax dan sesuai untuk kita berehat. Jadi untuk projek ni Sheila perlukan satu either lampshade ataupun hari ni Sheila ada lantern, acrylic paint, sedikit air, sponge ataupun Sheila ada kapas dan juga terus. Sekarang ni trend watercolor punya inspired items sangat trendy. Jadi kita akan guna teknik watercolor. Dia akan nampak efek watercolor tapi kita gunakan acrylic paint. Untuk dapatkan efek watercolor ni, kita akan gunakan warna yang lebih lembut dan secara gradient semakin gelap. Jadi untuk mulakan, Sheila akan guna warna ungu yang cair ni, ungu yang lembut ni. Jadi pertama sekali kita akan ambil sikit dekat brush. Kita akan sapukan kepada lantern atau kalau kita guna yang lain pun boleh guna yang lain juga. Okay, so sekarang ni kita dah buat dia warna purple, warna ungu paling cair. Jadi kalau kita tengok rupa dia
currently macam ni. Syazwa rasa Syazwa puas hati dengan warna purple ni, Syazwa akan move on to another colour, warna lain yang mungkin sedikit gelap. Untuk colour yang kedua ni tak perlu pun tunggu dia sampai kering betul, sebab kita nak effect watercolour tu, kita nak effect yang dia macam warna dia bercampur-campur. Jadi untuk yang colour yang warna yang kedua, Syazwa akan guna warna biru ni. Untuk warna yang terakhir, Syazwa akan guna warna green, warna hijau yang lebih gelap lagi untuk warna yang terakhir. Jadi yang ni pun kita akan guna proses yang sama. Again, tak payah tunggu dia kering, kita boleh just terus buat yang layer ketiga. Sekarang ni dah habis dah guna 3 warna. Dia punya finish look kita akan biar dia kering. Lepas dah kering nanti kita boleh gantung macam ni. Dia dah ada built-in lampu kat dalam. Kalau dia on lampshade ataupun lantern yang lain, kita boleh pasang ke lampu juga. Tapi peringatan untuk semua yang dekat rumah, teknik ni sesuai digunakan untuk lantern ataupun lampshade yang guna kain lah. Kalau yang mana ada separuh tu dia guna kertas, boleh juga, cuma ada risiko kertas tu akan koyak sebab kita akan guna banyak air untuk dapat efek ni. Okay, dah siap. Baiklah, sampai sini sahaja impian hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton, dan bagi anda yang ingin pelajari tips yang lebih hip dan style tentang interior design, jangan lupa follow kami di Instagram @impiana_my ataupun layari www.impiana.my. Sehingga jumpa lagi, saya Zahir. Assalamualaikum.